Angithi ubona sekuphuma isidumbu sekukhona oboshwayo sekukhona abafile lento iqalapi iqala ekuthenini kube nomuntu ophuma endlini lo muntu lona uphuma endlini uyapi uphuma endlini lo muntu uya etavern noma uya ebar noma uya wherever la abathi khona kunobumnandi khona kodwa la kunobumnandi khona egcineni kosuku kuba nokuchitheka kwegazi ngoba ubumnandi obuhambisana nokufa khona incwadi eBhayibhelini khona indlela ebukeka ilungile emehlweni omuntu kodwa ukuphela kwayo ukufa ibhlungu lento eyenzeka namhlanje kodwa ngoba uma sikhuluma thina kuba ngathi sikhuluma ngoba kanjani uyabona abantu besifazane basazofa kakhulu hayi kancane basazofa nawe uyabona nje manje usalokhu usatsinye ngeG-string uzobulala lo muntu esilisa kusasa wena ngitshela wena ngoba uyiqola lesifebe sensha akekho umuntu wesilisa ongakhipha imali yakhe expect ukuthi uzothola something in return kuwe wena njengomuntu wesifazane egcineni kosuku angayitholi leyo nto bese eqeda lapho ukuthuleke nje kanjalo zikhona izilimi enjalo zabantu besilisa kodwa ziziningi uyabona njengoba ngikhuluma kanje kunesilima somuntu wesilisa esifundisa intombazana esikhokhela intombazana ama-fees e-university isilima senja esirentela intombazane isilima somgodoyi esithengela intombazana igrosa inja yembongolo ehlala nesifebe esilahla ikhaya engayisimali ekhaya lenja lena idla imali lesifebe ihlala efletini ayinalisize egcekeni lenja mayisifile kusasa iyobe sinolimo olulenkwethu lento sinamankemfu lento lena ingasena lutho isipaqakile sokumboqo siphuziswa iparish liphuma emasayidini lenja lena ifebe ingaseke eduze kwayo sekuwusizi lwalo mama adinga modli sakufanele lo mama manje hambe ngene ephuma ebhedlela neja lena engathi idla imali elokhuzene egoli kade idla imali eThekwini nefebe idla imali eMpumalanga nefebe kade idla imali eMpumalanga leko Richards Bay idla imali lenja lomgodoyi lona mawusunenkinga usugula sakufanele kube usizi lwalo mfenokazi lona akade ingamnakile lenja la kufike kube mhlungu khona ngoba abantu umuntu usuka lomhlahlavu ogalagala lomgewu wesifebe usithole egoli ngoba ubona ibhodi ngoba isifebe sikushaya ngebhodi kodwa lapha akusekho ufokola sikushaya ngebhodi sifebe usangana ingqondo ujedu uthola intombi enhle kanti uthola umuntu oseke wathengisa ngisho umzimba eThekwini wathengisa ngisho umzimba eGoli uthi mayithola wena kubona ukuthi wena ufika lana uyisidindi sobulongwe abese lo muntu lona wesifazana kubona ukuthi lokhu kusagcwele ubulongwe bomuntu kusuka emakhaya kuyasebenza kahle bese muva inakho kujabule kufe lento le ngoba isifebe inhlwathu isifebe umthakathi wensha isifebe eshintsha imbala angithi inhlwathi nayo mayisendaweni iyakwazi ukuthi mayisendaweni enjena isikhumba sayo isenze ukuthi sifane naleyo ndawo le inhlwathi ukuze ikwazi ukubamba kahle lezi zinto lezi esuke ifuna ukubamba igwinya nesifebe sinjalo isifebe masikuthola ukuthi uyasonta isifebe masikuthola ukuthi uyasonta sisebenza ngathi naso siyasonta uyinazaretha sisebenza ngathi naso uShembe siyamthanda kanti asimthanda uShembe kodwa before isifebe siqhubeke nawe kufanele sithole xa uthi imali khona yini asikho isifebe ngaloko phandle kwalezifebe lezi lokho okulaxazelayo lokho kungazi lutho lokho okwazi ukuthi kumele kushintsha amadoda lokho okufebela ukuthi kuhlulwa imiswa isifebe inhloso yaso kusengekhona ukulala nomuntu wesilisa kutshela isifebe suke sifebela ufuna imali kuwe hayi ukuthi sifuna ukulala nawe masilalile nawe ngalelo langa sifuna ukuwina angithi inhlwathi yenzani inhlwathi ithi ngembala ya ithi ilokhu ithi inyakaza kancane inhlwathi ithi ilokhu isondela kancane kulento bese kumbuqu besiyabamba besiyabhaqaza besiyagwinya baningi abafowethu ababhukude esini nasemphefumulweni yefebe life ke bephu the most excruciating part yalento le ukuthola ukuthi ekhaya kulanjiwe kudliwa imbuya ngothi
wena uhlala ethembisa uyinja yasethembisa udliwa izifebe ethembisa udliwa yifebe eSoweto udliwa yifebe eMlazi udliwa yifebe koFosforus ngendlela oyinja ngakhona kodwa ekhaya kini akukho lutho awenzi lutho okusala uyosufa uyinja mfana wami uyosufa uyinja ngilekuthenini abantu besifazane basazoqhubeka befe ngoba bayatshela basile kodwa baboni bayizilima nabantu besilisa laba benzela amantombazana ama-favor basazoboshwa basazocommit ama-suicide basazofa ngoba bayatshela basile kanti idwedwe zamaphenti ngeke ilethi ibuhlungu lento eyenzeke lapha ukuthi lo mfowethu seboshiwe manje ngizwe ukuthi uyinqabile ibhekile wathi akayifuni ngoba uvela uyabona ukuthi uzoboshwa uyabona ukuthi vele uzoboshwa uzobulawa na umphakathi mengaphuma nje uzobulawa umphakathi uyinqabile ibhekile 10,000 rands wona lama bafowethu okay ake ngiyeke laba ngoba abantu bazoba nembono ehlukene ake ngiyeke laba ngoba sebeshonile nalo uboshiwe osiswami ake ngibuza ngoba lo mfana lona uyazi ukuthi ubungozi bokudla imali yomuntu esilisa bukuphi the day kuvuka ukuthi kahle kahle umthandi usuthi yamiyeka noma usumfebela ilaka ukunquma khona njengembuzi uyokunquma nje uyabona nje usuku lakho lokufa liyeza wena sifebe senkosi ngoba uenjoy ukudla imali yomuntu wesilisa ngelinye ilanga kuzovuka abantu bakuba balelo thini lomhlaba bavuke bame ngenyawo ilento le bethi manje sekufike kwa matric manje yeah bethi this thing must come to an end mase kusho laba balelo thini lomhlaba ukhona lo magejageja ukhona lo bhuti lona ngathi noma umthandazi noma uyini abanye bathi umprofeti leyansizwa le iyakhuluma le uyakhuluma lo muntu loyana lo wakumede uyakhuluma lo muntu loyana mawumlalela kahle lo muntu lo umlalela ngendlebe ezisokiwe umlalela lo muntu lo unengqondo nje ukukhuliswa abazali namasika kini wawenza wonke umlalela lo muntu uyakhuluma lo muntu loyana uthi lo muntu loya uma abantu beke bamoncula ikhonkwane zakini usala uempty wena ngoba uthi ikhonkwane zakini abantu bakini abalelo thini nomhlaba uqinisile ayikho into ongayenza ngaphandle kwabantu bakini abalelo thini nomhlaba mabe ngasafuni nenzalo ngeke izibe khona umsebenzi ngeke uthola abantu bakini aba kunabafowethu basebenzela ifebe idlozi lokuflathela idlozi abanye basho njalo bathi idlozi angithi idalwa zakini namathonga kini azokuflathela mfana wami once waflathela uyibona uNkulunkulu uzokubheka le eceleni nathi ngeke sakubuka uNkulunkulu uzophilela zona ifebe ngiqinisile ngithini kunabafowethu abufika ubuthongo mangabe nemali engenaso isifebe eduze kwakhe ufile wena you are dead ufile wena uyafana noThuvi ngoba manje umphefumulo wakho usuyanuka ungcolile ayisekho wena mawunemali nje bawuholile noma kuphela inyanga noma kuphela isonto noma ngomhla ka15 wena uenjoy ukuthi cha ngijabule kahle ngoba ngibe nesifebe ngaphuza utshwala ufile insizwa yangempela mase sikhuluma iqiniso lamaqiniso insizwa yangempela ijatshuliswa ukuthi imali ngisile ekhaya insizwa ijabulela ukusiza abafobo ungazosukela umhlahlavu wenja esifebe owasithola egoli owasithola eThekwini uthi wena uzosifundisa uzosimaintaina wena usuphenduka umzali walentombazane manje ololo abantu besifazana abalimele kakhulu futhi laba abaphila impilo yobufebe bengezona ifebe hayi baphelile ke lapho uyakhumbula nje ulokhu ujiki ulokhu ubamba ama headboard ulokhu uba uChuck Norris wenza ama acrobatics uyakhumbula ushefa uthi wena uyakumfana buka namhlanje mawuchama ngathi chithe kumphongolo yabo manje kuyagobhoza manje ngathi kuqhuma idamu ijozini idam ngoba yini abafana bazogubheka abantu besilisa bazogubha mina I'm here to conscientize ukuthi hlukana lempilo le isifebe sifuna ukuba nemali singasebenzi isifebe asijuluki masizothola imali isifebe sithola imali singajulukile sifuna imali lezisha lezi engenamsebenzi ezicrapper lezi ukuthi ungasebenzela intombazana uyeke ukusebenzela ikini usebenzela isifebe uyeke ukusebenzela ikini kusasa abanye udliwa izifebe kangaka eGoli naseThekwini nje akazikhavile nokuzikhava ukuthi mayefu uzoncotshwa kanjani isha nje eyofela ethaveni eyofela kuphi umgodoyi uhamba ulanda ukuhlupheka abafowabo ukuhlupheke bonke abantu awuzikhavile lapho isha khona
lesifebe zodla imali yakho ziqe eziye ngisho nasemngcwabeni wakho mazile ziyofika edumuse lapha phewethuna lakho lapha ngoba vele wena kade uzigwinye ngezinqa usuhlala ngaphakathi emphefumulweni yaso awukwazi bantu besifazane hlukanani nokudla imali yabantu besilisa nina hlukanani nobudla